Joj, sorry, mala kaj kastim. Fakat nije namjerno, bil sam na utakmici Dinamovoj. Jesi ti inače ikad bila na sjeveru, na Dinamu? Ne. Fakat bi trebala jednom. Inače, kunem se životom da sam te vidio tamo oko stadiona, išla si s nekim. Da. Daćeš mi 2 kremšnite, jednu za mene, jednu za nju. Meni ćeš dati jednu kavu s hladnim, a njoj ćeš dati čašicu beton miksa. Nego da, vidio sam te oko stadiona, išla si negdje prema zapadu tamo. Šta je to bilo? Mama me ostavila ispred faksa sa autom svojim, s Volvom. I išla sam nešto da pojedem, ali nisam imala novaca više, pa sam... Inače, sorry kaj prekidam, ali Dinamo uskoro igra sa Slaven Belupom i možemo ići zajedno ako hoćeš. Ja tebe vodim na moj račun, jebate, kaj znam. Da. Joj, pa da. Zaboravio sam da se trebamo pomoliti prije nego kaj jedemo. Ja, kako ne ide. Oče naš koji je čekaj da se sjetim. Okay. Aha, sjetio sam se. Slava ocu. Znaš, slava ocu, ćemo zajedno? Može. Da. Slava ocu i sinu i duhu svetomu, kako bijaš na početku, tako i sada i u vazda i u vijeke vjekova. Zaboravio sam ostatak, slobodno. Ne znam kak ide dalje. Inače, ja mrzim kremšnite. Meni su one za kurac. I kak ti je? Okej je. Ma joj, meni su isto sranje. Nisam rekao da su sranje. Objašnjavala si kaj si delala tamo oko stadiona, taj dan. Pa da, išli smo do pekare, ja i frendice, ali nismo imale para više. A to su ti bile frendice? Da, kolegice s faksa zapravo. A kakve su one inače? Pa jedna malo previše Znam, vidio sam. Malo je predebala. Ma ne to, nego navija za Hajduk. Iz Splita je. O, bog te. A ona mala mršava sa strane? Jel ona za Dinamo? Je. Ona iz Zagreba. Ne mi jebati, kak se zove ta mala uopće? Stjepana. Kužiš, to je meni kod cura crvena zastava zapravo, to ime. Stjepana uopće nije žensko ime. Bez obzira na to što savršava na A, kao na primjer Ivana ili Leona. Kad dodaš A muškom imenu Stjepan, ne dobiš Stjepana. Dobiš Stjepan plus A. Dobiš genitiv. A genitiv odgovara na pitanje koga čega. Stoga kad meni dođe neka tako i kaže ja sam Stjepana i ja njoj kažem ili on tebe? To je pravo pitanje koje trebaš pitat. Zar ne? Da. Cigaretica? Inače, ja nisam ovisan o cigaretama uopće. Ja mogu prestati bilo kad. Ali neću, jel? Zašto? Ajde dođi, da te zapalim. Nego želiš ići sa mnom na Dinamo Slaven Belupa? Skoro sam zaboravio da ja i friend idemo grafitirat ljudima stanove. Budemo neki drugi put i ja onda. Imaš neku bubu tu na ruci. Sprdljiv Martin. Alo, stari, kaj?
Pa da, pa mislio sam da poslije odemo grafitirati ono do Lokina, jel?